Ubah Preston M. Tan Song usambut Menteri Rangba Batkum Menteri Badipet Yaka Public Work Department Road, Animal Husbandry, Veterinary Housing, Labour and Parliamentary Affairs. Jangka Sarkar Meghalaya manta kesengi ulayo panpli berdaya umau nongrim ban snaya ka surat ka batngai kumpan 2.1 kilometer na laila cabor sora haka jingmang pisa ka ba khat prak lu tengka ka badena ka Special Assistant to State for Capital Investment ahajar apply. Ubah Pius Marwain MLA Ubadairu MDC Jangkarani ko constituency Batkum Uko Chairman ke MGCC Jangka Sarkar Meghalaya kum usambut kongsan bat ubah Preston M. Tan Song usambut Menteri Rangba Batkum Menteri Badipet Yaka Public Work Department Road, Animal Husbandry, Veterinary Housing, Labour and Parliamentary Affairs Jangka Sarkar Meghalaya kum ukongsan hakani kesengi layo ro pankeran halo ka project bat kirukom ban snaya ka surak na lailat syabor sorada ubah KK Mawa Chief Engineer PWD Road Meghalaya Shillong nang ta kacingkran lengkot na ubati lengwa IAS Deputy Commissioner Jangka Southwest Khasi Hills District USMA Razi IRTS Commissioner and Secretary PWD Road and Building Jangka Sarkar Meghalaya ubah Olan Singh Sun MLA Kamau Saram constituency bat ki wedi ki officer sarkar bat ki pai pa apan shit pencenganya kini ka program da ka jingurwai na ki samla jang ka shnong nong halam ya ka jingkran pediang ngau phala yo ro na upa CNS lakyang Superintendent Engineer PWD Road Western Circle nong stoin bat ka jingkran khublai na upa ki si nong room Executive Engineer ka PWD Road Raniko Division Raniko. Kani ka por kum kadak jong ka jing pli yo no mau bangibu yo no mau nongrim man sedang ye ne srok nang ni na laila hadua ye pokosra dengan pli yo no mau banga kerben skem bangila robat pendek ne kam buak kapor kepiang ka projek ngayat nang menenang te na mau seram na mengakwa badio ibha kat no ka jing don kam kan ka srok ban connect hang ni harani ko tengla pet bhang idon kam kerki ya kan niru bat idon kam kerki ya kan ka surok kaban ya narani ko hang te ya mau gurwat lading idep sakiniki arteli long lightly bat ka plang di loy kaban mi hang ni harani ko ngane tu epi karani ko kalei ka wei na ka center ba kabama pi kilong kemi kilong pa ki kun samla bat ki pateng ki banwan gim don kam shu ban khuslai nama nangte na sor shilong borok ke mantu sakane ka jaka pitip na pintip kane ka de ka jaka kabangi ong ka pliang ja jong ka jela mekala hi ki traisnong na thai phim da so thu kata Nemangi ki banabar habangi pet kam tam ya ka revenue generation kabangi yo i kane ka area ka jong pi ka ranikor area par ko de ka badon kam hadu kata namar ba ka generate ya kata ka revenue tapi na kata ka daw makwa man ong ipi tongin ya tray ya shit tray shitom lang borok mangi ki nong song snong ki kme ki pa ki kun samla knang ba kani karoi kapar kumau pikan tui hakarukom kabadei hakani kathan bat kacakai chok pi bro namaran ng ladet yakini ki project ki blangila sandur hang ni ahmat sansnem nang ni sikmat sa kejing mapi pinsio isi saya ke jingkela jong kanika area ranikor parokoway namar kanika di center ba naduk Garo Hills kalau ke center ba na kebentak mau keluar mau senram hadu asylo ini mi nang ni
Kibriu ki bakit klik lang. Yakin ki kam ban pentulun syaprang syakmat na kementaban mentuai ki pateng ki jungi. Banyak yu pintang ni kata mesin, pintang ni kata mesin. Tang ban penslem ban pendep ya keslok. Kababut PC bagi pajba jongkaranikor civil subdivision kinyo ya kesulok kababaha. Ban mi kibakum kini ki judging penwit. Kilong keme, kilong kepa, ki kun samla. Nakot ngawem na kata-kata. Namara bunsin nginang ban keno yakaba kumnuk tang sa kesorkan. Pulo yeng ro ong brewlek kesorkan. Tuaro ong brewlek kesorkan. Sukat kabale ong brewlek kesorkan. Tenringa nga ong yapi menta kasorkar de mga mapi kipaypa. Mangi wadon kesorkan ni supnya. Karai kadai jong kipaypa. Nak tak ada makot ngewer balakum ngin penkelano ia kena mindset jumi. Lagi kuat banyak seprang banyak sekman. Ngin penkelai ke mindset jumi. Kikun kiksiu kipateng jompi. Kinia imja. Lengba jong katurisim sektor. Jika bangamut ban ong ban kentu kan pam ya pi parok nak tak ada. Ihap banyak trelang bat ke surga. Long sa kumnu tong ini trelang bat ke surga. Namadon teng hakijing long beriu jungi jat bom itenat yu pius marwen shu object bet ya kebabahar. Tang beisi yu prestun budoi NPP mo. Oh ya. Oh shu yu object lek object. Keren perkat pada kae kebanjia kala syai. Neng ong pingin bu syua ya ka interest jong ki pajba hakmat ya kiwe bu sadit tenrei ladagin kwa ya kata kam lele ini ong suknu nak kada ma khot na wer kam tam ya kinong sok snong jong karadikor civil subdivision berko Simkia namar kane ka jing dang bantut ka roy kapa. Hakane ka area ke jauh pi kelas dang. Batang kanu aning la connect bat ka South Garo Hills. Kibabun na South Garo Hills kinam ya syuk nang nono kin ya nang ninapi. Lang ye kiseng bahalang baper. Wat syunang banwo kejat. Baka duna lene baka slem ka kam. Yok piong badai tang na kaliang jo ke surga. Nurei nga pi yaki jerwit ki jerwat. To yakit kelang. Wat bu yunu mau norim ramdon bijing betul. Tenrei ni na ke surga ariong Kane kolong nak bentak kejing mentoy ke jong upan ba. Gini ya siapa. Nakakaraw nga khot lang yung kiseng baper. Ganyan trailang. Abadon kita kijat isu bom syak kibriu. Kalak banlong karikur, kalak banlong karirai, kalak banlong karihima. Ngangamot ban ong ba. Tong ngenya pensyai ngenya pensutu. Baladaki ay kajaka kawantuj karoy kapal. Hakisnong, hakitaw, hakatan, parokoy. Kata kadi kabaton kamtam. Kajinge trilang. Balay Islam ni kasurok nang te na nong stoyn wa kaji plang diloy hado ang nirenikor. Kano prusin ni pelong ya ka public hearing. Hakaway kasin lang nong disi ba lengwa. Hang te nong stoyn nga ong ii lati kipenekem. Katay kamaway kata. Ladabun ki pajba ki baongin yad sa prang ngangong yad bay. Namadon kajing penting ko tempan hanabakan ni kesurok kan poy na siya kabanti yaw yura ngayon. Nabagiwan meeting sa ngangong sigaw pahawat ya kren ya kanika subject namar kanika subject kanong poy siya no siya duro.
lamda mapihi kabor hima kabor ral kabor snong gitrajaka ki ay mangini na kasukar ngilmon banay. Hisle madukata mentaka fez kabaar pilayo ut bepli ba pius ue meli kwa bakan poino nang tay na plang diloy nya hang ni apo ranipor bat kadai kabodon ka por bangis terbin kong wan biang kiseng gibong kanir imat kamot panyalam sate sejaka maneti iroyo ika tarung ilay keren ngila pensya ngila pensuda tingang ang ekskem banang ni sekma kani ka project kumbama pi kwa nakaliang upaim badon burom kajing angnur kajing kwa ngin pen urlong tangbas ngaw baha ya trelang bagi ka surga